Hello muntina namite ho zosi limna kahit nei kenon chele tuni kho phalla ni simsom ni langa sang ni le som ni langa dien jong THUSOH chum ho phondo na nei kitawe ti Sangai festival akimanta le manipula buina umta puitin dolai thabi ikole yang khumana kun hungjam do meiti IDP hon simpania chun ain munchiu nunglut ding anato buvina hi Jingka ni den som vela chun IDP ho chu pukhau tera pula anakis tu win akholango anazot parwa hi IDP ho chu sepei hon dolai thabi dama anating tanu wina hi amo hoki ka kino tu na anomin IDP ho chun sepei ho chu anatha zowin pukhau tera pu anakhal gut pharovin BSF CRPF RAF le police on ahin nung sol kirwina hi Meitei ki phina nei ho chun galapat KUKI ho amu pharovin anaso sangwe aketi IDPS ho aso sang pharova sepei ho chun tear gas mangchain meitei IDP ho chu anano che o hi aketi sepei hon tear gas anakap jiwa mi pi azam nawa chun mi pheb akisu khain hichila achun simlai mi ni jong anakisu khawwe tin akisei na hi chule sepei ho chun mi pheb jong anaman wa hi aketi Simlai te ni chun sepei ho gari anasu sirwa hi ti ngona nein ama te ni chu chomkhat sepei ho anamanovin anthado kitpe uvi aketi uvi Simlai te ni chu akisu kha na ho ki jandingin anaki podo e aketi Tear gas ki kabje akisu kha na nei mi phep ho chu Sogormang Community Health Center CHCA anaki polu re tin thulu rake moi sepei hon tear gas na kap ki rule mi pi ho anaso sang ki ruwe jong aketi IDP ki man ho chu sepei hon garia ahin pu nawa IDP ho chun CHC maya lampi anatin tanova akiman ho chu lhado dingen hanei wa hi hicha jong chu sepei hon IDP ho chu no che adinga tear gas anakap kirovin hi Thilso to ge se achun khunrokpham MLA TH Lokesorin THUSOH mi ho anaki mupin sepei ho thilbol chu demna anabolin hi Sogormang PHCA tear gas anakap sepei ho chu head do am ho chunga dandung zuya boarding alom ho boarding in jong nge na anayuvina hi tin thilut chun asei Lamka khupia jani jong chun dengue case li akimudo bein tu hin dengue case zat sim zathum le somki leli alhing ta na hi authority hon head san a hin nei dung zuiwa dengue akun ki ven dinga poimo ho mi piten azui lo le case hi hungki theza theidin mun a hi jin ki cha rum din mun a hi tin a ki sei na hi Jania dengue case tha ki mudo na mun ho chu marveng biveng num hengzo le hiltang hi tu kum general ha akuna case ki mudo na mun ho malaria department in fogging abol jiovin investigation le survey zong abol jingwe lamka district sunga dengue case umdan to ke sejin tu kum general ha chun case khat anaki mudoin February la chun case nga March la chun case ni April chun case ni May la chun case ni June la chun li July chun thum August la chun kha September la chun gup October la chun zakhale gup chule tu la ti chu November ni sim som ni li chanin positive case thum na som ki le li athing ta na hi district malaria department in Invela tui veidan namun tui bu namun hian lang tayar si le so ta tui ki kholna ho umsa loading koiso ding ho sintup ding tin mi pi athu hilin dengu na nahi jandam the hi jong le thokang in atui atha ding ven na pat na na kun ki veng do the a hi tin mi pi lamin ki ven lam agyal kho zo din jong athu hilin a hi Jani November ni sim som ni li sang ni le som ni lenga ni huin Justice Surya Kanin Justice BR Gawai Zowa Chief Justice of India asom ngala thumchan dingin ki ha sil na ti chu or taking an nei ta na hi heji ki ha sil na hi Rashtrapati Bhawana President Draupadi Murmu panna anni zo hi Justice Kan hin kum som nga sung ato ding hi chu February ni sim ko sang ni le som ni le sigi chen hi ding a hi danlam ponga thim ta le he thim ta Justice Kan hi dansima ponga hin chule article 370 le Pegasus spyware case sumanga jong pananala khara hi ama hin Supreme Court a pending case ho kim sa ding atup jinga hi Justice Ken hin mihim khat ngai lut na khotu na le
Tu dia thil bolding gel thu pizing a hi na bana judge khat ki ti chun mihim khat la khat ki bang cheta bolding le mi zo si tha khara boldan ki ba sading ti ta san le chi pi khat jang a hi Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Selection Test JNVST Sangni le somni le nga le somni le goma dinga admit card la the heading a hetai tin DI Journal JNVST Officer Head sa thu punin asezi Head sa thu pun dung zuin admit card ho hi amama block officer akila adiwa hi eketi Tu ni kho ti chu November ni sim somni le nga sangni le somni le nga ki pet student hon amama concern block district officer admit card akila thei diwa hetai JNVST sangni le somni le kupnoya JNV classic sa lutha ding simlai ho December ni sim som na thum sangni le somni le nga ni khoting le selection umding a hi exam ki bol na ding center hots at na Sisipura Young Learner Academy ni na than lon thumna pherzor Lina tuila phai hinglip ngana samulamlan gupna singa da hiwetin DI Noder JNVST Churachandpur hetsa thuponchun asiji Achisa Neden somni le li sungchun security force le Manipur police hon munchum chuma khamna thia ki ve mini amando vinahi Bisnupur District Moirang Police Station Gate Checkpoint Akurin Security Force on Sheikh Basir Ahmad Long Nungge Thobal District Akun Amanda Ovinahi Ama Akun Sun Gram Som Sigilaliagi Savan Bomb Thumaki Heng Heroin Powder Le Mobile Phone Khat Amuda Ovi Kangpopi District Kangpopi Police Station Hopsung Bomul Khwa Kun in Security Force on Lunkhau Kipgan 43 years kiti Khamathia Kiwe Khat Amando Kirovi Ama Pahi Kangpopi District Saikur Police Station Hopsung Gunpai Bungkho Hausa Hiya Kiti Ama Akun Chun Gram Zakure Somki Legumagi Kani Le Mobile Phone Khat Amuda Ovi Khaupi Zangkhua Nisa Su Le Nilhum Tichu Sunrise Sunset Weddinga Morchunga Kaljing Ho Heading Le Zuiding Danphep Khaupi Zang Village Women Society Le Youth Club in Hetsa Na Ahineu Vinehi Women Society Le Youth Club in Hetsa Na Anei Nawachun Khosunga Gari Speed Hajia Buinatam Tasu Ahitan Khosunga Gari Speed 20 to 30 kalwal tolphak ahi poitin thupon aneu vinehi Nilha nidan nga le jingka lang nidan nga vela Nunga golhang nisaso le nilhum via chi hon khosungmi imut mo sa jena gari atoluwa ILG ho bolta loading in head sa na aneovi janthip nunga husanto umchan kilom lo wa le hon boina atu le amahon mo ake puding wa hi tinjong head sa na anei kiruvi husungla le gamsungla khamna thei Drugs ne party bor Husan umchan phalowa chon auma akima dole amaho chunga dandungzuya boldinga dol ki boldinga hitin tuphunchun asei KUKI Women Organization for Human Rights Togonanuya Murder in Sungho dinga sumle pai hornein November nisim somnilania chun Chawang Love Feast in aid of KUKIZO Marte Kiti Kingun KUKI Women Organization for Human Rights Togonanuya anachil haina hi Hichikin gunchu zangna domna to kisaya Gateway Academy langnema anaki gunga hi KWA charin Chawang Love Feast dinga hi ticket anazu masaru ahin hicha ticket ki cho hotsu ngailut ankung aso khompi wa hi Love Feast lol hingta anaki chei thei talhan chun KWA char president ngaini kimin simpania chun japi heading in ki pathu phone anabolina hi matter in sumi hoding gyal khona neya Chawang Love Feast dinga ticket anaki cho azu sikoma ki pathu aphongin hi Chule Young Peite Association General Headquarter Lamkai Hon ki ngailut vatsa na le kipum khat vatsa na panhata ahungla anaw chunga zong achum be en ki pathu apongin hi Chawang Love Feast ading ticket na la hin la sumpilu nailo mi phe awmon amahoin zong sumla pai ahin pi diowin nge na abolin hi ahung lungding December ni simthum ni khuting le hingbung Kangpopi districta Kim Assembly umpena jangna dobna 9 phase hopdoding ahi thuzong phundo na anei na hi hichilab mandinga nute hon jangna dobna project donation kitupta hindon khomsi diwin jong nge na le tipna abolin hi
Manipula PMGSY Phase Thum Tender Chaiting Ahi Lohi Manipur Sarkara Officer Hozi Ahi Tin Manipur Pradesh Congress Committee President Ke Mega Chandran Anasinahi Simpanya Infara Thusu Mi Hoto Anake Hona Chun Mega Chandran PMGSY 3 Achisa Sanila Somla Kukuma Sengson Anke Bolahin Hichidi Ngatsu Danka Krol Zalile Li Anapal na Ano Mahitan Chom Khajawa Krol Zanilenga Anake Pikida Hiati Hichi PMGSY 3 hi Lamlin 1.25 lakhs kilometer south Tinghang Lang Lampi Ho Siempat Nadinga Anake Gonga Hin Manipula Hichidinga Chu Achisa April Nisim Som Sanile Somnilia Tender Notice Anake Bola Hitai Ministry of Rural Development in Manipur Sarkar Hinga Head Sana Anayin PMGSY 3 Jila Ding Hi Mars Nisim Som Tum Nakhat Sanile Som Nirgup Sanbu Hidinga Hin Hichika Laki Su Sao Belo Dinga Hi Atiwa Hiati Ministry in Asay Nawatsun na to kipana atsay ding ni KUKI sunga kisai lo ho chu chizom sa lo ding in thupi anejetin Mega Chandra chun asay kidi sumsang son ki bolta lampi kisim atsay na ding ni ho kisan ki het sa ahiwanga tu chana tender kisai nai lo in omi tin jong asay na hi tender chi la thei lo chu mi pi ho phat chum na ding ngai tu na sum ki pi ho ne gu ding lungel anei ji o hi atin Manipur Sarkar le Manipula Minister Dinmun Anatu Ho ki thu khoma ki bola hi ati Rural Engineering Department Officer Hon Anato ding dor ato lo ji uwa dandung zuya bolding alom bolding in nge na anei na hi PMGSY 3 chil ha lo chu thinglangam ho ki zon mat na ding ki simding ho ki gel ho lo se bo hilovin centra ku na fan hung ki pizong ki mo man sa hi tin asai kidi Achi sani ho chun Manipula dinga lengpa leisimba sana zawbain Tripura lengpa Pradyot Bikram Manikla Debarma aga kimupin akhanga hejigam tenin cultural le matrimonial kigui job na ho tha bya sim hoi bedding le tu lai din mun to kitwa kilung khata pan la khom dingin ke hona anei lani hetia khangoya ki pet kigui job na omzala kilung khata le kengai lu na punbe che hitin asai lani Ake muto zolhon chun Tripura lengpan Facebook mangchan tu chung Manipur lengpan vilna ahung nei chu masanga ku na anomsa ki gui job na le thisan khat hi na atha ben ahin sudhat be che ati Tripura gamsunga Manipuri hon amho chon lakhan umsan khan chan le heritage ho angai sangdano ahung kilang do be che tin ata doi Kumsia November ni simsom nilgop ni khoting le India pumpia akimanjing banga tu chungjong ahung lungding November ni simsom nilgop ni khoting le Samvidhan Divas tichu Constitution Day ke mangding a hitin Ministry of Parliamentary Affairs and Ministry of Culture and Constitution of India adopt ki bol ni kho jana le zuina vat sana ke mangding a hitin hesa tu phona bolin hi tu chungkin gun hi hamara samvidhan Hamara Swabhiman kiti thupi noya ki mangding a hin Constitution juina le si chunga dinga hitabang Constitution hoi lai ki nei pacha le kithang ana to goma ki mangding a hi ati hichini khuting chule state le union territory hoa amopo governor lieutenant governor hole chief minister hon state level kin gun alam kaidi wa hi keti hichini khuting chule state le union territory hoa school le college ho ki khasu kaiding simlai hon kin guna pan ala to go mova Constitution of India jana pi chi diu India Constitution in thilzo si ahup sudan kita alangding Constitution Assembly in panala adan Constituent Assembly a numei ho panla dan ho ta alang na le vet sana umdinga hi chuke le hejini huting le school ho panchayat government office le public place ho Premier of India chule talang na anei diwa hitin ministry has athu ponchun asai kiri hechikin gun ahilo le campaign to kesejin ministry in angai chading Ministry of Culture on art and calligraphy in the Constitution le Constitution of India hungkisim do dan vatsa na jong anei dinga hi kin gun ki manting le ministry noya Constitution hungkisim do kal kumsom se gilenga thin na video a vatsa na jong dinga hi Ajisa November ni simsom ni lakhat sang ni le som ni langa Friday ni khwa Nigeria gam Niger stira St Mary School akun mi phalo hon simlai jathum le thum le jilkung som na ni hunama apui mang ho chu ahin la do na diwin
Pope Leo 14 in nge na anezi achi sani khu Vatican khu pia Angelus prayer ki chaichun age puimang hole ain sumi te dingin alunghem na aphongin chole agang thi pena akilha do on dewin nge na anezi chule muntina Catholic school hole hoin ho abit na dinga tauna neijing na dingin tip na jong anezi na hi alangkhana achi sani khu ma chun Christian Association of Nigeria CAN in Simlai Japang Zathumwal Hunama ki puimang hola chun Japang soma ahung zam do ovetin thupu na boli Christian Association of Nigeria Chairman Reverend Bulas Dawa Yohana in aseina chun Japang soma ho ahung zam do hi lungnum domi hinna adang ho zo si jong bita hu da na diovin tauna mangjingoti ati Vietnam gama nipap sunga go hazu to kesei tuisang lille munchimzia amolim mi som ko alhingtan chule mi som le ni anake hormone laizetin aji sani kho November ni sim som ni thum sang ni le som ni langa ni kho chun Vietnam Environment Ministry in thupu na boli aji sa October la pat Vietnam langlam gamke lailunga go hazu zin ki huilhana mun pi ho ti chu holiday destination tuisang lenin avel velin achup jingi aji sahab da sungchun ane se trang khopi jong tuin ana chubin chule tourism mun pi dala jona lampi ho jong munin ana kai chimina hi environment ministry ndu puna bolna chun aji sa November ni sim som da gup sani na som ni langa pat daglak munathi na tu mi som gu malheng tan chule in asang za tuin achup jing na lai ati changle mimle hector sangsom giralin asusin chule ina kivul gancha acha laksom thumna niwal jong tuili jin athitayati tuisang lile munchimjia kivil theilo namuna ho donding tui nele cha silachen von ho helicopter mangchan akitha pi jingin chule amho ve suiding in sepe asangza akikoyetin authority hon asayuwi achisa tu kum January per October sungkika Vietnam gama natural disaster hozia amole mizani le somsigile ko alhing taitin National Statistic Office in asezi tu ni khwa dinga thusoh LAHKHOM sum pondo na in nei theo he chan chu hitanti